Kaseng Samla Katholik Umsning Umsning Parish haka Jingialam usamla Kennyjohn Nongbri President kala Pynlong Ka Seminar Bashisngi haka arpo Tarik Risaw. Haka ni ka seminar lawan ban Jinghikai wat Jingbatai do Rev Phadar Edward Sten Assistant Parish Priest. Nongkit Kam Kaseng Samla na Umiarong Mawleiñ Mawkhan Kyrdemkulai Umtham Umtrew bat na Risaw blok kila shim bynta haka ni ka seminar. Pvnkut Iakynduh Ka Seminar da Mass Bakhuid Ba bynta da Rev Phadar Edward Sten. Kade jongi ba man way kibala yo kibala shot mohor haka trinity kidon katakan responsibility collectively kum ka kenon kum ka group kum ka team but personally ru Mawleiñ kata kadai ke jingkhot ka bau sokba bania tu ya phi ba yang haka de ka siti jemu syaki Kristan na bo Thessalonica bangin long responsible kadang ini ki samaro ini long responsible kadang ini ki kimiki paro ini long responsible kadang ini ki kentai le ki shenrang ini long responsibility Umtrew, ki bomlong responsibility, ki don haka animal kingdom, kimdon haka ta kahima kamu jisu pa bagindon. Kahima kamu jisu pa bagindon, kadai kahima kabagindong responsible. Kitli, bakli, burom, iway. Kata kadai kahima jong Jisu, kata kadai kahima jong play. Teu Paulus abau po saki nom Thessalonica, kalau nom apa san dekon pakasaw, ni kan tu ya pi, ni Sngi ya pi, ni pensiun ya pi, ba pi dei ban telur kapor jupi, invest jong dekaren, ha kita kiban kentiu ye kiwei kiba telur kiba lemon tenang ta kumala tholang tei kiba telur memsim mo nang ta ken pami kiba telur bat ya syaklu ya kiwei de kijinge ini kendo teman ta ngasubu apa budi mriu teli kita responsibility kita dikli kita ngin mau haka jingtuni mo first the leadership ka bangi pani kadai the leadership bat ka jingtli responsibility mo nanda collective responsibility social responsibility group responsibility common responsibility personal responsibility ladangi don ikin riu teli kiken don ngila don lupa haka hima ka Jingbatai ngila don lupa haka hima ka Yesu te bansu ai muksa lese ngidon program tahani mo ngia nadu me step ni ya kun kui ya kade keceka nata ni bu kisuki nangta ni sedang ka program kejungi nangta ni Asia nangta ni Bamja nangta girum yang second session shim dalami kai responsibility juni ki bomb down responsibility masuk ke program what lapo syadai tang gaji right to puru kima ki bomb down responsibility insan banyak saya kotak kita kideki irresponsible people Henry kibalong responsibility yung ani kisuki patubay krapasa kaplaw ani kaflex krapat ayo kikiru krapasay kipliang krapasay kaplaw krapat nghoy kite pelakot kite pela plastik Let's go to Jesus Christ and take care of the people. You can get some.
Yesu.